expliquer la bête de la vocal, gentil vocal. Gentil vocal, s'il te plaît. Voilà, ok. Donc, gentil vocal, d'arta yan jaune. Bon de goto ta bonna heddi. Tapotez le live, s'il vous plaît, maximum. Andi, c'est le wall depuis du de série quand même. La moindre chose, tapotons le live. Parce que. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salmini wa salminangol Islam. Milandi ke siɗon e jam e ɓe ngureji mon fof sino e jam minen kadi meɗen e jam seeɗa alhamdulillah yulɗo ko heɓi o ko wenno alhamdulillah haray joni ɗo hullutude on ɗo hande nde mi aani nden e fe ɓiɗɗo an on ɓiɗɗo an on no dilan ɗo min ko mafere yami woni e 15 heures e asewe on da jooɗi o noddilan o wi nene minni allahu akbar amadou mam o walan noddirde ni mi anda ko hon ɗum waɗi o wi nene wonni toranelan allah debbo am momi jombi dewgal sunna e farilla fatini ndiyan ari hibbi e am miɗo jooɗi mi yirali mo yitere am nden ha o hibbilan ndiyam ɗam mi sentiri mi landimo minni ko honɗum waɗi baaba o inni nene ko fi bobo on o dankaki bobo o bobo nde mi o fondi e o bobo an wono tuni no weela no wulla tun no wulla ɓay koye no piyamo minni marama ƴettu o bobo marama ƴettu o bobo acca kere kamɓe arti en gato en janto kala men jantuɗen dal det désolé parce que kere ko allo allo kere ko réseau moƴƴaari tapotez s'il vous plaît le live, tapotez s'il vous plaît. La maman en question, elle est là avec moi et elle va nous expliquer ce qui s'est passé parce que voilà, connaît ça que t'as. Nous dis que t'as fait un mouton après tu me fais signe. Enfin. Appelle-la s'il te plaît, après tu me reviens s'il te plaît, ok? J'attends. Je vais faire écouter en attendant le vocal. Gento tapotana live s'il vous plaît parce que je casse ta anga fi onon kadi ko nene woɓɓe wonne makkude niya suɓe piji ko wolonga franchement na goɗɗum gonti ɗum wala ko buɗ mite so talima ko wonɗum ar waɗalan ko faalaɗa ɗonni marama min miɗo wawi wonde ɗo o boba mi wowlata fi makko o bobo no wulla no weela o bobo no wulla no tuuni hiɗa ɗo mi wawatama innude ya ƴettu o bobo allo oui oui nene men jenti on parce que ari réseau nane no andiki nam bismillah men jenti on aw aray koye mi puɗɗito ka mi hattunoɗo voilà si ɗum manditi ko hattuɗo noon ala e probléme ala de wawi continuer ɗum probléme ala eyi haray kaka mi inni ɗon ko haka mi andi ɗon ko ɗon hari mi wowli fayda fof nam karay koyo mi fuɗɗito fuɗɗite par ce que min famali moƴƴa quoi ko on ɗum waddi ɓe han o hibbiɗan ndiyam et puis ko on ɗo feƴƴiri ko ɗum min faala andugol quoi awa ko bobo makko on bobo on himo derfi bobo on so o monani kem o itta e bobo on o dankaki bobo on suka an on hara ɗum no soñjudemo e samedi on o bii bobo on no barmi ka hoore fuu o inni mo accu welatalan fi o bobo
o ƴettu bobo on iwon wo misali mi ƴettatam wo si a ƴettali mo tun en haɓay wo haɓe miɗo wakkili o jaabimo o mettini ɗon ha on say suka an on guppanimo no fokkiti piigol mo hawrotiri yimɓe ɓe mooɓike hakkunde maɓɓe kaka famille baba makko on o woni ka galle baba makko ko ɗon ɓe woni neniraɓe makko ɓen sendidiri yetti suka an on naɓimo ka o yeeyata ɗon o paɗe friperi o yeeyata ɓa o yahi o jooɗoyi keton wonaali ɗon hay 30 minutes tawi yimɓe ɓe lancike imo jooɗi o yiwtundiyam wulɗan ɗan no hibbi e makko winni faabe lan o wari lan on sayi o yilti yeeso makko ngon o yii wo koyngal makko ngal ka portayi mo naatude fii dogugol tawi o yahi o mooɓi piiji makko ɗin foppu ka nder suudu o halfinoyi o ƴetti bobo on o halfinoyi o waɗi dega on tun o immi o yehi ha o yahi on say mi hewti fewndo ɗon mi ɓaami hewti minni Amadou ko honɗum waɗuma o expliquani lan ɗum ɗo no feƴƴiri noon o nene wo ko ɗum ɗo waddi men o fii o bobo o neeɓi noon wi'ude si Allahu nan ɗon jaɓi mi okkorte ko hilnoɗa kono o sikka tun ko piwumɓa tun hakkunde moodi e ɓeengu ko haɓata kambanamo tun himo kambanamo ko kanko mo sikkude ko fiiwana noon ɗoni on say ɓe ƴettimo ɓe naɓimo ka laftani mi hewti fewndo ɗon ɓe naati o expliquani ilan fo mum no woniri noon no jiwo on suuɗike min yiyaali an kimbimbi ɓa ko e samedi on waɗuno e samedi dimanche golle ala ɓe ƴettimo ɓe naɓi mo San Gabriel kanko noon ko 36 sanoya o woni alana ok sanoya an kimbimbi ɓe ƴettimo ɓe waɗoyi pansement ɓen arti kono no tampirte noon fo boban on no tampi na yeeso gonna reedu ndu haray ko hawana ɗon min woni ni joni noon ko honno waɗɗon fii o jo on déclarimo ka laamu fii yoɓe ɗaɓɓutumo hunde min déclarimo e 36 hande min déclarimo ɓe ari e yii ɓiɗɗan on ni joni si ɓe yiwmo hande si ɓe yiwmo janngo si ɓe yiwmo ko arata o waɗeteɗo juuɗe ɗon ko ɗum ɓen seedi e mum joni ok depuis onon noon ɗum ɗo waɗi o nanali inde makko nok on humpitaki fi makko nok min humpitaki min nanali inde makko hay nok ok joni noon sagata mon on kono o heɓi prise en charge ɓe ƴettimo en charge a laptaniji ɗin meɗen naɓudemo do ɓe naɓimo ɓe waɗoyi pansement kono ko sina an naɓi min miɗo heli waali heɓini duuɓi 15 koyɗe an ɗen no heli wawata guintugol la ilaha illallah ko sina an naɓi mo ka laftani baba jiwo on araali yaaye jiwo on kamen toriɗon araali famille jo hay e gooto e maɓɓe men yi'aali la ilaha illallah muhammadu rasulullah si ɓe noddi baba makko o kupa ɓe kupa téléphone noon ha joni eɓe samedi heɓi ɗo men yi'aali hay e gooto ko inna kon ko ɓeeɗo woni famille jiwo on kadi min humpitaki ko honto o woni joni noon famille makko on kono ɓe andi ɗum ɗo waɗi ɓe andi ɓe noddama ɓe lootike ɓe wawlanama ɓe nani ɗum ɗon kono ibi ɗum heɓi ɗo ɓe noddali ɓe arali hay e gooto
makko kaka fulawa woni yaye makko no cité Uncle 5 andi no yaye makko be joɗi ɗo la ilaha illallah sallallahu on tigi anda ko wala vraiment ngare ko inugol on courage vraiment do no satti wallahi do no satti joni inshallah men nani ko explique don kondo kala jabi menen kadi men dare me wayi ko inshallah men ngattemo ara inshallah ara ko mburto wakkilagol mobbe inshallah Allah beedam e ko tirawo afiya kono sikki partiji awraajo makko kan dun don memaga sumsi hitege memal ton ka andianna Allah hewtinali don kono feƴƴuno wudduno la ilaha illallah muhammad rasulullah feƴƴuno wudduno konto fuɗɗitude ngawa joni so tawi ko a jo hari noon kanko o sonnajo makko ɓe woyi galdugol hari jiwo on fayda tigi on o suka on ɓuri muññade min mi wawlanno suka on mi inni si a jombi debbo tawi o teddinalima hakkunde goreɓe ma ɓen o teddinalima ka suudu o teddinali nene moodi ma aray on ɗon ta kontu on ɗon ko sonnayo mi wi oɗo on min on ɓernde anden i wi e oɗo min dari ha o naati ko an wi'i no faala ko an yi'imo inni no faala mi wi'i joni ɓaawiɗa faala mi yewtira e ɓaawo man na ko min mi faala kon ko an faalaɗa kon joni ɓa mi wi'ima joni mi darante a wi o nene son wallay lanko ɗo minni awa joni mo jombama o naati tawi sonja on no ɓurti minni min oɗo seedigal mongal no ɓuranilam wondigal ngal o inni ene ɓa o heɓanilam min mi muññoto minni a muññoto kono ko debbo ɓurata muññade si debbo no yiiɗi dewgal ngal gorko ko o neeɓi wi'ude mi faalaka si debbo on no faala o jooɗoto inni kono si debbo wi'i faalaka si hay a eɓɓaali gollata mi inni awa haray joni conséquence on mi wi mi yiiɗan kono no gasana Allah ñande goore Allah neɗnanayi en ko seediron e jam moƴƴere o inni nene min mi muññoto min mi awa gasi joni a muññoto baako kono min on fi makko on i wi ka reedu an e gere dewgal makko ngal hande noon yalti ɗon joni no ari ɓe jiidotike ɓiɓɓe njelo ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe kono oya on no feƴƴini ni wona lebbi jeeɗɗi inna lillahi wa inna ilaihi aron to ramuñigo Allah fewno yaafomo yaafidomo yaafata ɗum ɗon yimi fof nene boobo mo hitta e lebbi jeetati on boobo ɗon o woni lettirde moodi makko fiyo mono o yana e makko siko hande ko hara ko kanko waɗuno ɗum ɗo e ɗon onno ɓe sakasino galle ɗe na hala fi onno ɓe sakasino galle ɗe joni noon boobo on saka boobo pay kum makko kum wona ɓorno kum ka accuno kum juuɗe mum wona ɓornomo few o ƴettumo ona ɓoɗi few mi yiyaali boobo o suuɗorike boobo on kadi boobo on o mooɓu ko o mooɓata kon nandi o halfinoyi o halfini boobo on o wari o waɗi jega ko o waɗata kon o heɓino o yahi voilà mi ari mi yeggita en ɗo kaka suudu o waɗi ɗum kaa koko sagata on gollata ɗon ko ɗon waɗoy o nambara ɗon naaka chambre kaka ɓaawo kuuru ko ɗon soka on gollata ok kaɓe loosi ɗon ko ɓaawo ɗon o gollata quoi ɓaawo kuuru on ka ɓaawo kuuru ɗon tigile ka ɓe loosi ɗon ko ɓaawo kuuru ɗon ko ɗon no jooɗi o ɗon o tawi mo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗuuɗaali o Allah faaɓi si ɗum ɗo hara ko jemma o ƴettayno woni waccay mo ɗaani o hirsa mo ɗon kasasa o watto e maggal o yaha ya rabbi ko honɗum waɗi humpintini jamaa on ko kanko ko ɓaa o yi'aama e haynike mo o jogii siyonwal ndiyal ngal hibbi e makko tun o inni faa
abelan o warilan ɗo yo yimɓe ɓen arde wiññiraaɓe suka o mbi ko ɓeengu makko ɓe dogi ɗon fof ɓe ɗaɓɓitimo ɓe yiyaani. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parce que ala ko justifie ɗum ɗo ƴetta ndiyan wulɗan hibba e goɗɗo. Allahu akbar. Kono komo yii ɗum ɗon koko waɗa kon bande yiya tewngu fonori ɓude no rawni o ɗan fatuɗan wonaali hay miniti goto maka nder kuuru ton ɓe woni yo noon kaka ɓaawo kuuru ɗan fatutun o wayliɗan ɗon o yaw hibbo e boban gon yo ɓe ittu bandiji ɗin par ce que sina ɗum o warboto goɗɗo kano ɗo nonni de jajirawo goo ɗo kanko ko France ga woni kono mo golla ka affaire labtani wo bandiji ɗin no duwaɗi ittude ma ɗum o warboto quoi. Ok, bandiji ɗin ne o maɗon sina ɗo warboto. Si ta Fatmata, vas-y, on t'écoute, tu peux, si tu as des conseils à donner. Non, ça fait trop, ça fait, mais personnellement, nous mousse de là. Parce que la Andi Rowan Ivano, ça a donné suivi une cas d'une petite fille sous mon ordre de 3e degré. Ben là, il m'a donc, il m'a bandé pendant un mois, Dion qu'on warbi fes, bobon qu'on doubi tat. Oui, cadeau au sel. An me wanno do récolte fi makko ko ikado bobo ko seli be itu bandi jidi parce que ça do burta e warbade be wada en sorte tawa tout le temps be humidifier be bubbinay nara kan na bubbingol ngila ndiyawi be lota be gursa non ko abbugol kono be itu bandi jidi ça do warboto arabe wada tout le temps harabe wada glace makko harakade na ndiyam glace dan ndiyam bunno dan sele wada tay makko tout ça do warboto complètement. Parce que dans les sumi hore kono kon der haraburi sumirde. Naam. Ara sumirin der. Yeton bo fara kon ara ko duma on blanc on wadon e mu. Awa. Jono mo ka sudu ka mo ka lapta. Imo ka sudu ko andi San Gabriel be wallinali mo en benni yo artu ka sudu. San Gabriel. Matoto San Gabriel. Matoto San Gabriel. Ok. En tout cas, on Canavaro. C'était on est fi wadugol be wadugol. Après, après on va parler de ça. Voilà, on va parler de tout ça. Fi pomade jidin. Et si be jonni on pomade ji ko pharmacie lagine on watna yila e pomade jidin parce que pomade ji go be jonnata be ton ko wondude kade e produit go kade ko ɓurtata ɓe warbude goɗɗi ko hara ko ɗi data mum lanni heeɓi duuɓi parce que min watma ɗo min ɓambi min ɓe adnan photo ji lekkele ko ɓe jonnimi kono le plupart tawi data majji lannino Allah akubar ko ɗo min ittuno pomadeji men naɓi ko Allah no jinku hande kon selli kono so yi ɓandu makko ndo a sutata darde bobum ko layala 4 ans mais law ɓiɗɗo mo gon courage yalla lan do ndikkimo ndikkina kala juldo moƴƴuno kono mi sikki tun adde photo bobo on kade partage parce que il faut retrouver cet enfant et den fala yide debbo moƴƴa kono yo bobo yo yide o hette bobo o hette o doit kadoni keremu sindargol simen hettay bobo voilà hette bobo nde non voilà. Mariam, tu as dit que c'est urgent, tu veux intervenir. Ça y est, maman, tu veux intervenir. Allô, oui. Njara. Ok, minni ko fi ɓaaɓe inni honno ɓiɗɗo maɓɓe honno no sumi. Lajjine fof docteur jo nyawndo won ɗum ɗon ko docteur Karamba. Karamba. Voilà, hay si ɓe naɓimo uma donka ɗuma fof hino andi on gorko. Simo waɗi lekki makko kin yorayki san. Fo hino ande mo e kadi o yoɓata honno a yoɓata buy. Okay. Voilà ko telen sa iwi koza a jippori ley ton nyanda no ɓennata ɗon siko lambagne siko honno ko ponwun ɗon ko kala ko landiɗa ɗon docteur Karamba ko kanko opérata koye malformation. Miɗo mari contact makko miɗo mari numéro ok mais awaɗa wala gaddango contact makko ka inbox s'il vous plaît mi naɓana ɓe
yo ɓe yahu ɗon ko ɓe yaari wo on gorko fo hino andi mo kanko woni meilleur. Ok, woɓɓe nande ko Petit Simbaya. Voilà ko ɗon mi sikki ko ɗon docteur Karamba ko Facebook goy. Walla a windanelan contact makko mi anda s'il te plaît ara mi naɓaneɓe ɓe anda ɗon. Ok, mi naɓante joni. Ok, en tout cas merci pour l'intervention. Comme bo kadi mari solution ɗo e mama o yaw ko jonnata ɓeɗo ma idi onomo ɓe nga. Je vous écoute. Grand frère, man goɗɗum ko wala ɗo. Janas. Même pour l'instant, c'est bon, quoi. C'est trop triste. Ok. Nafa minafe. ɗo ito jameni fof ko pimawɗo c'est vraiment triste Allah alam ɗo ɗikkin frère John inchallah dande siga ɗum ɗo kadi ka ɓatti ɗo no yurmi quoi. Professeur, tu es là? Oui, je suis là. Franchement, c'est trop triste. Parce que la maman, elle est là. Wallahi, c'est trop triste. Ɗum ɗo ko torto de Allah ya Allah. Merci. Ok, joni nene sime ngajo mon ngarte mon nam salla de joni jaram. Ala Allah mo jaram Vraiment c'est trop triste. Taray ɗo ko anduɗen ko torto de Allah Allah ɗon taw jontumo cellal makko ngal. Walla kadi kala julɗo hara sifa ɗum ɗo hewtali en enen. Ensuite wallidiran dara si tawi woni mo kala ko bere ko wawi ko ɗum ɗon gonti wawi wadde mo kala jonna e solution woɓɓe ko solution jonnata woɓɓe ko beral maral mungal o kata woɓɓe kadi haray no andidiri kadi yimɓe ko dara no retrouva o jiwo ɗo wawa yiya jiwon hetta bobon e juuɗe o par ce que o bobo ɗo dowa ka ceede e juuɗe criminel jo quoi vraiment ɗum noon no satti moƴƴan a yi piiji ɗin piiji no ɓeyda tun hulɓinade ko non feƴƴude lendin ko no hulɓini ɓayɗo joni tigui ko nanta danger ji ko nanta ko no waɗa e lendin kon ko ɗo tun fayda watta nande ɗum ɗo yalla dande sifa ɗum ɗo quoi haray Je pense qu'elle doit être un schizo, non? On ne sait même pas comment dire, quoi dire. C'est criminel, quoi. Ça, c'est trop cruel, là. Voilà. Rodon kana baro alanda ki stawi harava la fina bugolo yangol kalaptane stawi beduman ni fi mudum voilà parce que ndo ko maw hunde wonde irzani en fait voilà kana baro mo mitugo bappa yika kana baro mi dandi mi duda o Pompara. Ida walang addande ɗo ni mo ɓen ɗon on joni ka Orange Money maɓɓe si ɓe jogi. Gra minen ko siga mon mi faala. Andi ɗo min ko siga mon mi faala waɗo fi Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara me Orange Money maɓɓe on tun ma haalama ɗo foppo winda faala ɗo naɓay ɗo o wali e ma. Min noddan ɗo publiquement. Orange Money maɓɓe noddan ɗo sullo sam mi waɗana ɓe joni ɗo kam joni sullo sam waddana en ɗo Orange Money maɓɓe on jama on anda kala waɗo min mi lawtude kañodde Orange Money kala walloɓe min dalle kañodde sufa dans ça et puis ara iden torondiri kadi kala walloɓe o nodduɓe kala mo wallataɓe noddugoɓe o tun soñjugoɓe déjà yiɓe soñji wata koya joƴƴetɗu koya jonnanimo mi hokkaɓe ko mi hokkata ɓe ko am jooɗi ɗo waɗay quoi parce que voilà c'est pathétique quoi waddana numéro joni mo waddana numéro maɓɓe on ɗo waɗen ɗo kala waɗuɗo no wala windanen no waɗi landoɓe so ɓe hebbiti mi alaji paade goy hammi hendomo merci grand simi naati simi ƴawi joni mi ɗanto quoi miɗo yigo minen ko sikema weltalan grand ko ɓe welataɓe menen nano naka awa yi ɗum ɗo ka si wolama on yi ɗum ɗo koko maman suka on tigui arɗo min noon ko min nata rien ne justifie siga ɗiɗo piiji kala ko feƴƴima hakkude ma e goɗɗo ala ko justifie au crime ɗo par ce que ɗum ɗo ko criminel yagan non c'est dépassé en fait c'est dépassé hein voilà piiji ɗin fof goɗɗo no wawi ko waɗata ha siga ɗum ɗo kala mbawa ɗe wawi kadi moyen gogo ɗe wawi mo sokkude goy kadi ko ɗum ɗo wo suuɗike taw ko honno suuɗorto min ko ɗum grand non andi ko ɗum waɗo andi ko honno ko traité guino kala nde mati mankuɗomo kala suuɗuɗomo no duwa nangede par ce que on tigaɗa ko complice voilà
Kala suudu do mon doit nangede parce que odo ce serait non assistant personne en danger. En danger, voilà. Odo bito makon, il est en danger, l'enfant est en danger. Il faut le retrouver à tout prix. Goto mimi hitata nene jo bito makko jabe. Kono no wodi nene be c'est des génitrices comme yo no wodi père be c'est des géniteurs. E doit ka wonde nene goddo. An abito jumbo an tagado da ande haysida defude mafe nebbandan yibbi e ma mimi yida defugo liƴƴi ni gerto parce que dum sotay sunnay no muusi an wulna ndiyan hibba e biddo goddo e no yimbe be gayni fitude no koni ko fedde kamen lagine goddo anda itiri mu ko krimi ya galni ono go bandare o debbo do kanyum kadi joddo no soyni tiktok ha biddo makko wi ka finetere yani yo no ngari konto wadi sister lagine Ana ko mamu ko dalaba hedde futa on do tondo. Hema soyni duma bikun ko ko se makonyani oli bikun ko yeyi no wulli haron kido ka balkon. Jogo kan nini mo wari biddo makko do Maroc. Ko abbe abo mo la donc kan metti nan donc kan seeda. No ko bobo hum minnom siki bobo ko men da bobo ko do fenêtre 3e étage ko yeni ko may. Mimi wuli dossier di no tidi de ni jo leer be no de on tigi daadi dam baraji do ye be ngay ni fedde kamen wallahi billahi kono nene jo jodorta fine no jodi no soyni tiktok ku ari mo yo to fine yan aventure Maroc o yey ton wo gorko reedi ndo mo naati o itti mo ne biddo mo fimi non 600 yarni mo beere ha wari fay ku fay ku bobo kana ba anda rewbe buy ko do wedata addabe do goddo wonirta kana ba goddo wonirta Europe wona do 10 ans 15 ans adda biddo goddo ka ndiyam ko mo fot mawbe ben no andi grand